علیکم برادران قندم، جوانای محترم، زنده و سربلند و خاناباد باشین. امروز ای هر وقته خیلی وقتم خوشه، خیلی دماغم چاقه. خب برای چی؟ برای که کمتر ما با مصلحت اومدیم. خب انشاءالله با امر خدا همه کاربار ما، همه نوارهای ما با خوبی انجام بیاوه. ای همه مهمترش این بود که خب برادر عبدالرزیق قطعی شهرت هر دوش بگیم که آشتی کردم. نه که من همچو بابا فکر میکنم که آشتی کردم با هم دیگران یک جدان. وقتی که بالای نوار برآمد کاربار، اینها دیگر نمیدونن چیکار کنه. اگر نه آشتی دارم دونشون، همش آشتی دارم. نه که فقط یا یک مقصد دارن که میگن حق به حقدار برسه. ما طرفدار هستیم که حق به حقدار برسه. وقتی که آشتی کردی، دوستی کردی، برادری کردی، باید صدقم باشه. در دل یگم کینه و کدورتی باید نباشه. نمونه یگم بد بینی. برادری جانی بشیدن در کار. اینو وعده دادن که ما برادر جانی ما نک یک قوه آزمایی میکنیم. خب عبدالرزیق بسیار بچه خیلی صحبتو کردیم، خیلی نورو کردیم. بسیار بچه همی گیزلای بگیم ده، بچه دیهاتی، بچه گیزلا، همی گیزلگی میکنه. حتی خواستیم که ما همین نورا خوشرو بگیریم با قانون و قاعدش کردی. گفتیم بیا گوش کنید، در کوچه دیگه نورگیری بس. برای که مونده شدیم، همین یا نور میگیرید میان بسرته، یا نور میگیرید میان بسرته. این قدر زیر نظارت هم این کوچه های شهر خوجه هم. باور که واللهی باللهی تاللهی قسم میخوریم که ما اقلا یگم منوت میگیم که نوار کنیم که همین خیلی میبیان. اما آدمایی که نگاه بین میکنن، آدمایی که همین چی بگم آخی همه جو زیر نظارت هنده، همین نظارتی خوب میکنن. بعد خواستیم ایجاد با من یک برادر اکای اسفندیار اومد با ما کمک کرد. احسن بابای خدا نگهبان باشه. خیلی مثلا در رمکه چی آورد، گفت که نوروی کوچگی نمیشه. همین شما میخواین که قوه آزمایی کنیم، زال میریم زال دا قوه آزمایی میکنیم و ایو با چی خودشون وای کردن با هم دیگر یکم وخوریشونه فیس میگن چی میگن هم خیلی کردن. هموجادم میگه که میگه مود آشتی دارم نمیره. هموجادم همین میچسبونن دیگه شده. با ما میگن شما خروشجو قرار بشینید ما نمی یک کارمون ببینیم و یو میچسبن میگن شما ما رو خروشجو میگین. ما گفتم کی تو لگنده شما هیچ کین، شما رو با خاطر این جوانای خیلی که شما این قدر در اینترنت برآمدین اگه قوه شما رو ما میسنجیم. برفتیم یک زال نکای اسفندیار گرفت زال بود. گفت منم زال در نور کنه. هموجادم نوار کردیم، نوار به ترتیب شید. با فکرم وای شد که گفتم بابا نخوش ما همینجا جنگ ما گفتم نه اینا رو ما میگیم که همین آشتی کنن، همون روزی چیزا معین کنن، پوزمایی کنن. همین خبر دادم. هموجادم شروع سرزنش کردن. یا جای دیگه دم با رفتیم نوار کردیم. لحظه اینو گذاشته همون نگهبانا اومدن گفتن دیدم گفتم بابا چه کیسه شما اوضاعتون اومده است خیلی وای کیسه. ما گفتیم همین دو جوان باید همین در اینترنت قانون قاعده ای همین بازی قطعی برایان همین قوزمایی کنن. با خدا به نهایت خرسان شدم و امروز ما رو در مکتب 5 همونجا در مکتب 5 ما انشالله با هم خدا میریم. عبدالرزیق هم قطعی میروه، شورا جان هم قطعی میروه. شما میتونید قطعی صحبت کنید در اونجا چی مثل روزای دلتون بگین، چیزی میخوایم بگین، نه که مسابقه اینها وای میشوه در رمکه قانونی سپورتی میشوه. بعد اینجا یک کار دیگر شد کم ترک. وقتی که خب در اینجا وقتی که یا هم دیگرش قطعی وام میخوردن، انا عبدالرزیق با یک قطعی یک برادر دیگه اومد، دو کسی اومدن. خدا میدونه وای رفت گپ زد که انا شهرت قطعی بابای مثال طرفداری نمیکنه وای نمیکنه. خیلی یگم گپ وای بود که یک تا اولیم جان میگفتن یک بچه‌رم قطعی که همراهی رزاق لگند بگیم که رزاق لگند اومدن.
و اونها رو ما همدیگه قطعی میگیم نوار بگیریم همون نوارگیری ده همین برای همین شبکه برای همین شبکه پاپاخ بگیم برای همین چی خیلی وایو شد که خب بعد اونجا دارم گپ زدن نصیحت کردن که شما ما را مثال آبرومون رو پس کردین شما شبکه رو گرفتین ما گفتم این آبروی خودش پس کرد شبکه رو گرفت خیلی نیست خیلی که این میگه که من شبکه رو گرفتم خیلی جوانم چیکار کنم میگه شبکه رو ما برای همین شبکه اومدم مقصدی من همین شبکه بود ما گرفتم کاروچی کیرا رازوق لегендагиш намонд мад вай победит кардам баъди олимпион гуфт ки гӯш кинем бародаро биё хами мерен залда инами мо ягон довара ягон одами бегона биёд доварӣ кина шумо қуввозмоӣ кинем кадом намуди спорт қатӣ и олимпион бисёр одами басавод одами таҷрибадор вай кард ба ҳамҷадам камтарак нарушение ами олимпионам буд чи вақте ки иҷода вай мекина фестивал мекина шура дами гизалагӣ мекина и кира олимпионам мегем хай нигоҳ кун мезан ҳами як тела мезана чанд бор ҳами биям ба қаҳр вай мебиям вай олимпион вай кард ки гуфтам ки олимпион и пушти кира гири пушти ана разоқа гири олимпион ма гуфтам пушти нагии гуфтам чара мехоҳӣ охи ту олия кора тиёр чара мехоҳӣ майдон аз далерас ина буро қатъиями шӯҳрат вай ки кадимеш победи ки навбати ту ина буро вай ки мега накинен хеле шумо мисол абдуразоқа пас даден разоқ легендара пас даден шапкаша гирифтед ма гуфтам ки анами ба урам бача мефаҳмидаги гуфтам ҳами шапка папаха солими анамиё анами солим мешава дар ҳамиҷа мемонем ту ташкил кё оли ӯ олимҷон ба гардан гирифт гуфт ки мо ҳамаро дар рамкаи қонун ташкил мекунем то ки ду ҷавон озмоӣ кунанд ё бас кардани нестанд ма эҳтиромона хоҳиш мекунам аз мардуми сарбаланди хуҷанд аз ҳамун спортзало аз ҳамун доваро аз ҳамун чиро хоҳиш мекунем ки якта мода як довар дар кор якта судя дар кор ки мисол бихеза айру қонуни ҳамун гӯштини миллия бо хеле занозания чиам хеле шумо бимонед ҳамин ду каса ҳамагӣ 5 минута 4 минута 10 минута ҳамиё бихезан ту доварӣ ки зур буромада ҳамира ҳавае битем ина мира битема мира тамом дига нест хо ира ки бигира шӯҳрат бигира хо ки разоқ легенда ё бароҳаме не ки оштиам дига ягон наворҳои кӯчагӣ ягон наворҳои чӣ мешава ҳамин олимҷон беҳад одами басавод буда одами хуб одами чӣ буда гуфт ман ташкил мекунам ки бироян ҳамин қайд намуди спорта муайян кунанд бигиранд то ки тамошобино бинанд ки ҳамин ду кас ягон наворҳои хеле хайб ягон наворҳое ки мисол барои просмотр ягон наворҳои чӣ нест ман гуфтам оҳ дарди дили мара гуфтӣ буроян кунам ду хурусчуҷа нулаки кезан меган ку ду кӯдак вақте ки ҳамдигар ҷамъ мекунад мега як калон мега ки гӯш ку гулак чуҷа нулаки накӯ яъне ки ҳамдигар қативай накунед буроед як намуди спорт қатӣ қувваозмоӣ кине як намуди спорт қатӣ наша ду намуд қатӣ се намуд қатӣ 10 намуд қатӣ қувваозмоӣ кине довар байни шумо холисан лиллоҳ вай кина доварӣ кина ҳамин папахара ба ҳамун кас мо бутем ине ха гап доштам гап задам ба худо қасам ку ягон ҷои иҷад вайш нест оли меган ки бобо ту да иҷа навор мекунӣ да уҷа хайб мекунӣ ку ҳела мо оштидорам шум не ки да дили ё як мега ки зур бошада ҳамин ҳаста мана иншолло ба амри худо ман ҳами олимҷон қатъи мана бародар исфандиёр бо ҳастам бо шермардои ватан ки бироян ҳамиёра тибқи қонуни спортӣ қувваозмоӣ кунанд ман инам ка гуфтам хабартон кардам ҳозир мо мерем ба тарафи мактаби 5 ки дар уҷа дар мисол дина ҳашари ниҳоршинонӣ буд ҳашари суботник буд яъне ки шанбегӣ буд имрӯза мо мисол мерем бозам такрор мекунем касе ки бихоҳа мана дар ҳамон пеши мактаби 5 мо қатъи хоб разоқ легенда қатъи шӯҳрат ака исфандиёр ма мисол кадоме боша бо ҳамҷода мисол ягон наворҳои хуб мекунем дига хеле наворҳои кӯчагӣ нест аз шумо ҳамаи шумо эҳтирома хоҳиш мекунем ки ӯ замоне ки кӯчада зурӣ мекардем ӯ замон гузашт бирафт ӯ замоне несте ки шумо дар кӯчаҳо дар танкӯчаҳо дар пасхамиҳо дар пушти дарахтҳо мисол чӣ корубор мешавад зери назоратем абаша и тоҷикистон яке аз давлатҳои пешқадам яке аз давлатҳои пешқадамтарин яке аз давлатҳое ки бо суръати кайҳонӣ пеш рафта истад фаҳмидӣ дига ягон вай кори чӣ карда наметавонем
барои ҳамин бояд дӯст бошем, бародар бошем, дар паҳлӯи ҳамдигар бошем, шукронаи ин давлату ин миллату ин сарзамини бишт осо кунем ки аллоҳи меҳрубон ба мо шумо додааст. ман инем ха гуфтам ӯ рӯзое ки мо дидем, ӯ ҷавоние ки мо гузарондем дар ӯ вақтҳои ҷангҳои шаҳрвандӣ, аллоҳи меҳрубон ба душмани мо ӯ рӯзҳоро нишон натиҳад. абаша шукр кунему айпаи зиндагию айпаи ободию созандагӣ шавем. инем ха гап доштум, гуфтум наворҳои бобира пайгирӣ кунем иншоалло ба амри худо. ман ҳамин папаха ба ӯ зур одам, ман ҳамин солимай метем тибқи қонунҳои спортӣ зиндаву сарбаланду хонобод бошем.